Od cijele SEED obitelji, X-Seed definitivno je najatraktivniji. Prvi puta je predstavljen 2019. godine, a sada 4 godine kasnije došlo je vrijeme za zatezanje bora. U Kijinu SEED obitelj uz osnovni hatchback spadaju još Sportwagon i ProSeed, te naravno ovaj naš X-Seed. A da li on baš svima najljepši, ipak spada u domenu osobnih preferencija. Međutim, postoji i jedna egzaktna potvrda da je definitivno najpopularniji. Ali prije nego što vam pokažemo sve preinake koje su napravljene u vanjskom i unutrašnjem izgledu, jedan zanimljiv podatak. U Kiji naime navode da na X-Seed otpada čak 50% prodaje svih modela SEED obitelji. Po pitanju dimenzija i pripadnosti nekoj klasi, konkurencija su mu recimo Mercedes GLA, Volkswagen T-Roc ili Mazda CX-30. Postoji i ona domaća u obliku Kijinih Stonika i Mira, ali X-Seed je drugačiji od svih njih i zato pravi nišni, dobro pogođeni proizvod. U danas uobičajenoj nomenklaturi karoserijskih oblika među automobilima, X-Seed spada u jednu posebnu kategoriju. Nije hatchback, nije ni pravi SUV, bome nije ni pravi crossover. Međutim, svrstao se u jednu vrlo uspješnu dizajnersku priču, što pokazuju i ranije spomenute prodajne brojke. Ali idemo sada na konkretne stvari koje su promijenjene prilikom redizajna. Najveće promjene dogodile su u izgledu prednjeg kraja i ovdje ispod poklopca motora. Što se tiče samog prednjeg kraja, nova je prednja maska, nova su i svjetla, a dogodila se jedna zanimljiva promjena. Naime, nekad su ovdje se nalazila svjetla za magnu koja su sada pomaknuta u prednje potpuno LED farove, a ovdje je dodan posebni usisnik za zrak koji stvara zračnu zavjesu oko prednjih kotača i smanjuje otpor zraka, a time i smanjuje potrošnju. Straga su promjene možda nešto manje vidljive, ali nisu samo kozmetičke. Promijenjen je dizajn stražnjih LED svjetala, ali i stražnji odbojnik, koji sada više nema dvije lažne ispušne cijevi. Jedna od glavnih novosti koja se dogodila kod redizajna X-Seeda je uvođenje novog GT Line paketa opreme, a njega je u unutrašnjosti vrlo lako za prepoznati. Prvenstveno po ovim ovdje vrlo atraktivnim i jako kvalitetnim sjedalima koja dobro drže tijelo u zavoju, a uz njih dobivate i volan sa ravnim dnom i metalne papučice za komande gasa i kočnice. Po pitanju prostornosti putničke kabine, X-Seed je u biti prostraniji nego što bi očekivali. Ima iznenađujuće puno mjesta za glavu. Sa običnim SEEDom X-Seed dijeli kompletnu mehaničku platformu. Isti im je i međuosovinski razmak. Međutim, ovaj ovdje automobil za 7 cm je duži i to prvenstveno po prevjesima iza prednje i stražnje osovine, a to se onda ocrtalo i u veličini prtljažnika, koji je nekakvih 30 litara veći nego kod hatchback varijante. Promjene su se dogodile i sa mehaničke strane. S mehaničke strane definitivno najveća novost je upravo ovaj ovdje motor. Radi se o 1.5 benzincu i to sa direktnim ubrizgavanjem i turbom. I sad u nekakvim drugim vremenima pričali bi o tome kakve je karakteristike ovaj motor. A specifičan je po tome što ima vrlo mali promjer, a jako dugačak hod, što mu omogućava da ima i vrlo povoljan okretni moment, odnosno maksimalnih 258 Nm razvija između 1500 i 3500 okretaja, dok je najveća snaga od 160 konja na 5500 okretaja. U laganom kruzanju benzinac je vrlo tih i uglađen, skoro pa i ne čujete da radi. Međutim, ako se malo želite potruditi ili skinete jednu ili dvije brzine niže sa jako dobrim i brzim DCT mjenjača sa 7 brzina, onda dolazi do određene zvučne kulise. Ali bome i do reakcije samog motora, jer performanse uopće nisu za odbaciti. Od 0 do 100 ubrzava za 8,7 sekundi i maksimalna brzina mu je 208 km/h. U biti, motor je tih, miran i uglađen pri nižim okretajima, dok pri višim proizvodi nešto više buke, ali i ubrzava bez pola muke. Ono po čemu se X-Seed razlikuje od običnog SEED-a je prvenstveno ovjes. Osim što je malo viši, 20 mm, uz to je i drugačije prilagođen. Nešto malo je mekši. I što je zanimljivo, zbog toga je još možda i upotrebljiviji po zavojima, jer to malo više naginjanja karoserije u zavojima donosi i više osjećaja na inače vrlo dobrom i direktnom volanu. I na kraju ostala nam je cijena.
Početna cijena X-Seeda je 23.199 eura, dok je za vrlo bogato opremljeni X-Seed sa najvišim GT line paketom opreme i automatskim mjenjačem sa dvostrukom spojkom potrebno je izdvojiti 32.700